pravila u određenom periodu tokom godine postavimo pravilo o minimalnoj dužini boravka. Prije svega potrebno je da budemo ulogovani na sajtu, zatim da posjetimo sekciju Moji apartmani gdje se nalaze svi naši aktivni i oglašeni apartmani na sajtu. Izaberemo ili kliknemo na ikonicu kalendar. Kad uđemo na ikonicu kalendara vidimo kalendar gdje unosimo zauzeće za apartmana, vidimo naše osnovne cijene, vidimo doplatu za vikend i vidimo već unešena specijalna pravila. Sada ćemo dodati novo specijalno pravilo koje ćemo primijeniti u periodu od 25. decembra do 30. decembra. Imajte na umu da za periode za koje imate rezervaciju i gdje su unesena specijalna pravila ne možete postaviti dva ista pravila. Potrebno je, ako želite da napravite niz, editujete već uneseno specijalno pravilo. Sada ćemo, ako gost u periodu od 25. do 30. znači datum početka njegove rezervacije, ako bude 25. ili neki datum do 30. računajući 30, stavimo da minimalan broj boravka bude 3 noći. Znači, dovoljno je samo da odaberemo početak i završetak i minimalni zakup od 3 noći i sačuvamo naše pravilo. Izađe nam poruka da smo uspješno sačuvali pravila. Zatim naše pravilo se nalazi sa početkom i danom završetka. Cena je redovna, nismo dodali doplatu, ali smo stavili minimalni zakup u periodu od 25. do 30. da bude 3 noćenja. Sada idemo na sajt da vidimo kako gosti vide pravilo koje smo unijeli. Kada pronađemo naš apartman na sajtu, izaberemo datume u periodu od 25. do 30. Pravilo se primjenjuje ako rezervacija počinje u tom periodu. I vidimo da sada ako rezervacija počinje 25. ili 26., 27., 28., 29. i 30. je minimum 3 noći. Kada gost odabere neki od tih datuma, neće moći da izvrši rezervaciju manju od 3 noći. To bi bilo sve što se tiče podešavanja specijalnog pravila za minimum boravka bez doplate koja će podići osnovnu cijenu.